Danas u križnom štabu pitat ćemo Dinka nekoliko pitanja. Dinko, šta sad radiš danas? Pa vidi, ja se bavim jednim vrlo specifičnim poslom, ja čuvam maloletnu djecu po školi. To je veoma zainteresantno, jebem ti matere. Šta radite sa tom djecom, gospodine Dinko? Pa vidi, ja uzmem gaće i... Došao je gospodin drugi svjedok. Pa, dobar dan, šta da vam kažem? Gospodine Nikola, molim vas da budete dobar čovjek i da odgovorite na par pitanja. Pitajte. Jel sam punjete moćno? Ti si poremećen, ti si bolan. Dobro. Gospodine, izvinjavam se, ovo je bila greška u režiji. Kako, brate? Pajte se najjače pivo koje postoji, najjače, ba. Čekaj. Najjače pivo. Koja pozicija, Bog te? Turski upaljač! Turčine! Ali evo, to ću da snimam! Peter, don't. They say if you watch that video, you die. That's a lot of baloney. Znači, te nemoj da mi glumiš mafiju kad si pesak, znači, nemoj mnogo da se mangupiraš spoza vode Allaha, kriještorca blize i... Allah. Idemo jedan specijalitet za novu godinu. Stvarno, nova godina bila pre 3 mjeseca, ali dobro. أي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين أنشدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. A kad me pitaju gdje si, ja im velim da sam u kućištu za kompjuter. Dva vozača, malo jača, sede iza upravljača. Na krivini u brzini sa elanom. Znate koji je nacionalni sport? Mahir Mabuda!